saindene itabot rona tona aminia hananu hahi aminia adora ba itabot tona tempo ami atu rona itabot nielia fua ami atu aprende hamutu kiha da der sang idene ami akara kusi itabot na maroma usa ami hototo iha fating idene ho di pronto rona itabot nielia fua ami duni sai espiritu matandukur ami duni sai ho di nai Jesus nyanar no da der sang idene ami welcome itabot ni Espiritu Santo. Iha fating idane. Hodi nune ami iha haraikan. Hodi simu itabot ni lia fuang nebe maka sekurizi ami. Sehadia ami. Sekoragem ami. Iha dader sa idane. Ami halo oração. Ami barona itabot ni lia fuang. Hodi nai Jesus Kristus nyanarang. Amém. Shalom. Paz do Senhor. Emanebe que simu paz do Senhor. Minha mãe ho triste. Inia fila sesimu hodame husinai maroma. Amen. Dader sain dene topik nebek house share ba ita hotu ita setia melayani nai maroma to mundu ramata. Amen. Setia melayani nai maroma to mundu ramata. Maroma fo ita tugas setiap ita ema kada ida ba ida. Nebe ke foti decisão ho tuir nai maroma, simu nai Jesus, nuri tenia nai tenia Salvador. Ita maromak samada, bolu ita, hodi haklaki nai maromak niria fua. Amen. Amen irmãos. Haleluya. Kalau kamu tuk nai maromak niria fua, iha Matius pasal 28 ayat 19. Irmãos tidak pasti hatene maromak niria fua idane. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekali lagi taleha mutu ida rua tolu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pergi ya ba I haklaken evangelu. Ba ema sirene beke fia ita halus saida. Sarani sira, hodi, aman, oang, no Espírito Santo. Irmão sira beltur fila fale. Aleluia. Iha ne, la iha ema ida que dehan katak haula servi banai maroma. Só nia, nebe que sidau conhece nai maroma. Então, nia atu servi maroma, nia la hatene o insania halo. Mas cada ida ba ida, ita iha da der sang ida ne, ita iha responsabilidade. Sai nem Jesus nem escolante. Sai makia nem Jesus nem escolante. Tur nem Jesus, sai Jesus nem escolante. Hau hakara karei minha lima. Então Jesus haruka ba iha mundo toma. Hori haklaken. Na irmão sira label hanoi kata haba mundo toma berarti agora hau sai hau tem que ba Indonesia. Ba iha nação sira selo. Hahu itania pelayanan iha nabe. Iha itania umalara. Amen. Irmão sira nabe que família sidau cristão hotu. Ita hahu itania pelayanan iha itania umalara. Iha na betang escola. Iha na betang iha itania serviço fating. Depois iha fating na bedet maroma haruka itaba itahal. Amen irmão do bensira. Hau hanoi hetang. Hau nia pastor ida nia matebian tona di Indonesia. Nia kuliah ho bahas nes dan sene. Rio melayani Tuhan itu adalah suatu kehormatan. Suatu kehormatan besar ketika kita melayani maroma. Kata itu dan saya, ondrabot, ka privilégio, bahira itasimu samada, hodi halo maroma knia obra. Iha da desang idane, kolia konaba melayani, hause fo kategoria tolu. Hira? Tolu. Ida, maka ita fo sa evangelho. Pa hodi fo. Ida ne pa ema hotu. Ladehan kata kenia pastor makaba. Ladehan kata kenia obreiro makaba. Diaken makaba. O ema sira makaba. Mas setiap ita ema nebeke simu ona nai Jesus nuritanya nai sa Jesus nya escolante diwajibkan. Ita ya dever. Hodi ba haklak nai maroma knilia fuan. Amen irmão do bensira. Dengan haus seba. Dengan haus seba. Hato na maroma kniria fua. Amen.
Iha kategori hira. Pertama, fosa evangelho. Ida ne kategoria primeiro. Ne ba ema hotu. Ema ne beke tuir na maroma. Hau hakarak maluk sira fokus mahene. Ya. Ema ne beke tuir na maroma. Nia iha dever, nia iha kanar, hodi bahak laken evangelho. Irmão sira hatene evangelho. Evangelho maka kabar keselamatan. Novidade salvação. Novidade hak solok ba ema. Berarti iha liur na ba. Ema sidau que hak solok ya na maroma. Berarti iha liur na ba. Ema sidau que hetan salvação. Então, ita ne beke simu ona na Jesus nuri tanya nai tanya Salvador ba. Hodi hal saida fosai evangelho. Banhira ema ne beke fiar na maroma knya evangelho. Hal saida sarani sira hodi aman on Espírito Santo. Iha fating dene barak los maluk sirna beke deste ki kuang lamores dos ema cristão. Mores sai cristão bahira bot ona. Bahira foi em cima na Jesus. Maka sai de makin halo. Imi simu Jesus depois langkah selanjutnya imi foi minia an tau iminia nara hodi basarani. Pastor sira sarani la hodi det aman no Espírito Santo. Anessa maluk sira seluk nia, mas hodi aman oan no Espírito Santo. E ne tugas tenia ita hotu. Haklaken evangelho ne ita hotu nia tugas ne kategoria primeiro, ya. Orsida kategori segundo ita se melayani pa ita nia maluk sira seluk. Ne ema hotu mai be dalam rumah ema balulai. Kategori terceiro maka ema ne ke melayani na maroma iha larang. Iha igreja larang. Tanto nia hamos, tanto nia iha hane, tanto nia haklaken ada orang-orang tertentu, tidak semua. Ema balu, ya. Nebe que ia talento, nebe make ia kenar, hodi halu idene. Então, kategori hira tolo. Pertama, evangelho, atau evangelho neba ema hotu. Los kala, amen. Halo. Ne los pastor sidadet. Neba ema hotu. Kategori segundo, maka ita servi ema selo. Ema nebe que ia nebe. Ema nebe que precisa tenha tulo, halu oração basira. Ema nebe que precisa tenha tulo. Visita sira. É uma que precisa tenha tulo, encoraja sira. É uma que precisa tenha tulo, hodi visita sira. Orang-orang yang terpencara, orang-orang yang hatinya remuk. Itu tugas itanya. Amin. Halo. Saya pernah hasur situasi sebenarnya depois nia pastor sira ba visita. Lah ya, iya ne balu iya, ibu lola dan iya barat. Só que ao fiar kata irmão Dobin siriane labrani 45. Saya 45 depois nia. Então, how ba primeiro categoria, maka ita hotu tem que haklaken na maroma knilia fua. Haklaken novidade de salvação. Idane tem que halu tuir Jesus, tam Jesus halu idane. Ini pelayanan 3,5 tahun, nia halu hofua, nia laba emana beke wow. Laba iha palácio, laba iha fatin, nia ba iha ema sirne beke, ita hareka tak terpinggirkan. Ema nebe maka hanesan babain, nia ba hasuru ema nebe moras, ema nebe hasuru espiritu na kuku espiritu at, buat oi sira. Jesus nia pelayanan bane. La ausdet nia kura, mai be nia kabarkan kabar keselamatan, evangelho. Amen irmão Dobin sira. Tahu tugas itania ba hodi haklaken na maroma knilia fua. Ba ema nebe ke fiar simu sarani sira. Kita haluha idane ne perintah ditujukan untuk semua orang. Irmão Dobin sira. Hau hakara kita hanesan simu kenari idane, hanesan privilégio ida. Hanesan ondra ida, bahirita simu kenar hodi melayani raja segala raja. Hau berdian kata ke ema nebe ke servir liurai ha mundo, nia hetan privilégio kalai. Ondra kalai. Satang ita ema kristão. Ita servir la os liurai mundo nia. Liurai mundo nia ema begitu hormati. Nia mate ema mundo toma for sentido condolência. Ema hotu for. Ne liurai mundo det. Ema begitu respeito. Mas ita ia fating dene. Ita melayani. Ita servir.
liurai, hotu-hotu nia liurai. Maka nai Jesus. Amen. Haleluya. Dan maromak salva ita, maromak bolu ita, hodi servi fila falinia. Itanya tujuan moris ne sada, ne maromak nyatan pepe kuliah. Tujuan itanya moris ne sada. Hodi halus sada ba maromak. Hodi menyenangkan. Hodi halu maromak larang hak solo. Amen. Sa itanya moris mak hal maromak larang tristi, maromak salva ita, aduh, hal salva tihania, nia hal tristi ta. Ne ita labele mendatangkan murka Allah mai ita. Mai be ita hodi servi dan maromak bahir maromak salva ita. Kita ditebus dan dipanggil untuk melayani Tuhan. Amin. Dan mau doa insira hotu nebe makau hadomi. Ema hotu tengke halu idane. Bahira ita ba. Maromak fona kebit mai ita. Ia versiklus nebe kita le. Ninia kotuk nia dan katak maromak sefo kebit. Ba ema sira nebe ke sainia skolanti. Ema sira nebe ke sainia povo. Maromak fo kebit hodiba. Sa ita lasimu kebit Espiritu Santo nia. Ita ba ita labele menghasilkan buah. Ita labele. Mas kon bahir ita simu Espiritu maromak nia. Nia fo força nia fo kebit mai ita. Bahira ita ba. Ita se menangkan ema banai maromak. Haleluya. Matius pasal 10 ayat yang ke-7. Matius 10 ayat ke-7 dan senai. Pergi dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Tanpa tadi datang kibahak lakin. Tanpa tidak selamanya laos bebek kita hela iha mundu idane. Ita moris depois mati dan hotona. Tanpa iha depois de mundo era mata. Ema ne beke fia, banan Jesus, rona di dia. Nia se fila fali bani nia uma iha lalehan. Ema ne beke fia iha nan Jesus, nia se retan salvação. Nia se moris rohan light. Bebe ema ne beke la fia. Nia se triste. Mate rohan light, iha inferno no ba. Então, kabar keselamatan. Evangelho idanei tem que fossai pa ema hotu. Ajuda itania colega sirna beke sidau conhece na maroma. Ita iha fating idane. Maroma karuka ita bahudi halu idane. Sema ka pronto ba. Laiha. Sema ka pronto ba. Ida, rua, tolu, hat, fuing hatit. Então, ita hotu ihane, hetang kenar, hetang maromak salva, kita sudah ditebus dan kita harus pergi. Ditebus, hodi melayani filafale. Labele simu salvação sinai maromaknya, depois ita turia uma onka foti tenia ai, ita la pedulikan ema selo. Ne los cristão ne bek lolos. Cristão ne bek lolos, nia tem que ba, hodi haklaken. Hodi salva, nia maluk sira selo. Para nia maluk sira ne bek laut na dalang, ba na kukum, ba inferno, ba mate, ita tem que selamatkan sira. Mai. Hodi sira labele celaka. Mas bem, sira tem que hetang moris rohan lai. Haleluya. Hanesan Matius 10 ayat 7. Pergi. Ini perintah. Ne perintah. Ne orden. Orden husi saya maka hakerek, saya maka kuli dane. Saya maka kuli dane. Jesus maka kuli dane. Ini perintah dari raja segala raja. Perintah husi liurai hotu nia liurai. Nia perintah ba ita hotu hodiba haklaken idane. Tambah turun si tanah ahus ba nia mati ba, mas Jesus lah nesane. Jesus ni hakara ke motu hetan salvação. Haleluya. Maromak fo firma ita, irmão doben sira. Maromak fo firma ita hodita halau idane. Mesmo ita suruh hinaan, cobaan, tantangan, ema hamoi ita. Mas maromak na fatin fo fir itu di halu. Tambah ita haklaken dia fua na bek maromak ni la os emania. Maromak ni dia fua maka maromak liang los idane. Amen, irmão Robin Sira. Então, ita hetang idane, ita bana fating. Ita hetang hinaan los kalai. Iha 1 Tesalonika 2:2. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya, dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Dalam hinaan, tantangan, mas na fating haklaken na maromak ni refua. Nema kaudehan ohen katak, iha tempo la dia, na fating haklaken na maromak ni refua. Amen.
Então, itulah bela saya mesne. Bahira situações dia que macauba, sei lá dia que né dia clio, é mas seluk dit. Então, ita tem que simu ida né. Buat todo nebe kita halo, tidak sia-sia. Buat nebe ita forsai maroma kniliafon tidak sia-sia. Ne maroma kniliafon sudah ditaburkan, kari teona, ida ne sela fila mamu. Ida ne se resultado. Kari kita haklakin maroma kniliafon é ema barak nialet. Ia tempo no bar reaksi emania se dá simu na Jesus. Ita fila depois ita hanoin kata ayah hau haklakin mas ema la fiar. Ita fila ho stress. Mas be ita haten kat maroma kniliafon kuda tona ema. Lorong ida. Maroma serius é ema nialarang. Lorong ida. Nia se simu na Jesus la osi tempo no bar mas ia tempo selo. Hau simu na Jesus tambah haklakin ida hus mau ida hori bahira ne. Ida ne. Então maroma kniliafon dan sada. Setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Maroma kniliafon baik kita fosai, nia sela fila, ho mamuk, nia se for resultado. Ne mesmo ita hetang hinaan, hetang tantangan, buat rumah nebe maka halu impedi ita, halu ita nia hakarko di haklakin maroma kniliafon, hanesan para, ya ema barak nesane. Por exemplo, alin feto ida, ne história ida. Nia haklakin maromak ni dia fuan. Maromak ni atan hisina obah haklakin maromak ni dia fuan. Nia bah haklakin. Mas emo di hamnasa nia. Nia fila mai umai. Nia triste tepteves nia hai halokui bauna. Tambah em hamnasa hal. Depois nia canta, mai hane, canta hane, liam fales em hamnasa nia triste. Dihina, nia triste tepteves. E depois lorong ida nia dehan sene. Nia dehan bahau. Nia tempo hau sa iha rai ida narang Tegal. Mas saya tidak mau melayani lagi. Saya dihina terus, dicemooh terus, dan pihak gereja tidak menyemangati saya. Husi parti gereja lah fo koraja mai hau ba em hamnas hau ba ya alung-alung, hau kuliah maromak nilefo em hamnas hau. Ikusliu hau ya hau nia uma. Bahira hau hananu ida, hau nia vizino sira. Hananu hasarang hau. Hau sui nia hananu saida. Ita hananu saida makanya hasara fali hau. Oh. Nia dan sene. Bahira hau iha hau nia beranda nia oh hau hananu dan sene. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Depois hau nia vizino hatang. Mungkin lusa atau di lain hari. Ne hasara ida. Então ida ne mesmo ita hetang hasara husi ema la bele para. Hodi na fating ba. Ne desafio. Evangelho, haklakin evangelho la os buat kamang. Mas maromak fo no força mai ita. Buat ida na beke desafio. Mas kita haluha antes ita ba maromak fo ona kebit mai ita. Maromak fo ona kebit mai ita. Kebit na beke ita simu. La simu husi ema mundo. Mas mai husi na maromak. Tanu ne ita labele desiste. Na fating, ba na fating. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi dunia. Ya, ema mundo na be kita fosai maroma knilefon sila ini buat be kita. Buat tidak be lamayus maroma. Adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak. Akan kulenyapkan. Dalam rumah ita ba ema dan ita lahatene buat ida. Ita lahalu buat ida. Ita la presta. Tangune ema fo valor ba ita ladun dia. Mas kita haluha ita ba maromak foto ona mai ita kebit. Hodi ita haklaken. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dalam rumah hanesa haudehan ohing. Ihe itanya klarang de, ema ida nabe keladung makas. Mabe maromak ini espiritu he nia. Hodi haklakin na maromak ni lefuang. Mundu hare ini ladung ida. La dia kida. Mas ni haklakin maromak ni lefuang. Maromak se halus terwisu hodi hamoy ema na beke dehan katak matene hotu. Maromak se halu idane. Maromak ni espiritu iha ema na beke simples hato maromak ni lefua.
nia bel hodi hamoy ema na beke dengan matenek ema na beke matenek nia bel hamoy tama maroma nia lia fuang maroma nia espiritu ya ema idane se halo ema idane makse ita iha fating idane então itaba how hanoi hetang história ida how sempre sharing maroma nia lia fuang how hakara conta uma história ne karik bele ita bele hanesang fanung ita ituang ya fanung ita ituang ne kuliah kona ba ema angkap ita be ema angkap ita lahatene buat tidak ema angkap ita lia fuang servir ya iha ema patrão ida nia iha funcionários barak nia rico teptebes nia fahanya osan ba funcionários sira osan sira ne hodi ba imi ba filha lima ba fo iha ema sira hodi sira halu sira nia bisnis para depois retorno mais filha fala nia fo ba ema hutu então ema hutu ba iha mostra nia claro iha ema nebe que ladum makas pendidikan mos ladum makas educação ladum makas nia mosimu dene nia ba sira hutu ba hira sira ba hutu sira filha fale hodi presta tanggung jawab ya hanesa laporan halu laporan patrão russo basira hototo hau bafo idane hau haru kasira halu nya bisnis depois retorno mais filha fala então russo to ema idane be que ladung ya patrão russo bania oh ita potnya osa hau bato ya hau nya fating hafo gratis det ba ema sirihan ba hafo gratis det hau dehan ba hau nya maluk sirne be que hau nya rai dehan sene hau nya patrão he cidade ne nya fo osa imi gratis det sim patrão pak fo oi selo klos kalai maluk sira selo fo ba ema selo hodi halu bisnis para retorno mais fila fari mas nia ida ne oi selo nia ba hodi fo gratis det ba ema sira ne be que ha kampung ne ba fila mais ha to la porang ida ne ema hoto to de be o ne be que la serve o estraga patrão nia saida mas be nia na fatin percaya diri nia na fatin setia bari nia patrão patrão memaklumi tambah em hoto dengan kata kenia ladung hatene mara patrão memakluminya to tempo liu tinang hiranya larang patrão idane hotung hetang susah bangkrut nia bangkrut haten telefon bangkrut ne sang mono ya nia bisnis mono mana be ke matenek sira wow sira como osan lahir tona sira hoto to halai sesusi patrão idane patrão lá selona ame osan lahian então ame sesa buka serviço selo untuk apa servir na fatin patrão dan be osan lahir pun mas be eme dan be que eme dehan nia be nia na fatin setia nia patrão dan patrão lá o lemorai ia dalan cidade nia lá tuir nia na fatin setia melayani patrão mesmo nia patrão lahir tona osan lá selo ona nia mas nia na fatin tuir nia patrão idane to sida muris hanesang la ihona uma morisi dalang ona ema idane dehan sene patrão se bele kari kita hakara kita bai haunia rai haunia kampung sei ta hakara sei ta lakoi hauna fatin duri to bot patrão ne foti dizang okay ita bai to bot nya rai ita bot nya kampung bahira sida tama to ema ne nya kampung sociedade povo siri ha kampung ba hoto hamrik simu siri nain rua hobido tradisional, halu festa bot siru. Itanya patrão mais, sira hak solok tebes. Patrão ida be que tunte ona. Lá dona ia dalang, nia ema foti fila fali nia. Tão to ia kampung, sociedade hansenai. Ami simu to itanya osan ita fo ajuda ami ulu. Agora ami maka ajuda fali ita. Ami maka saya tahu matang fila fali ita. Jadi ema uluk dehan kata ema ida be idane lahatene buat tidak, mas usinia na fatin setia bania patrão, to nia foti falinha patrão, sa fila fale. Jadi ema hau fila fale, hau la bel compara uma roma kni defo, mas kari kita bot sira, irmão sira bel compreende kata. Buat na beke mundo dehan ita lahatene buat ita be, mas maroma usa ema ne bel hodi continua. Haklaken maroma kni defo. Maroma kni espiritu ya ema nia sela dada fila sa announcer ke nia ses ona na maroma mas be se banhira nia la no fatin ha maroma knia dalang maroma knia espiritu nia kebit na fatin continua iha ita
Dehan betania maluk ya sorry, maroma kenia kebit iha ita. Haleluya. Na história de Nebeque how sharing by Mount Dobin Sira. Categoria segundo. Maka melayani serviba ema Nebeque precisa hetang itania tulung. Ohen kategori pertama haklakan evangelho ba mundo toma klos kalai. Segundo, melayani itania maluk sira. Maroma kenia fua how versículos mais bahire ita fo be ba ema ita melayani. Jesus dan kata bahire mihalu idane e mihalu bahau. Compreende, né? Então, para ele servir é macelo, kita servir base. Não Jesus. Kita servir ba na Roma. Hau hakara kita loki hamutu. Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Maroma que ele foi em Isaías né? Jesus repete fila fali. Iha Lucas pasal 4 ayat 18 19. Mas hau hakara kita lê iha Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Ida rua tolo. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang mana? Sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat 2. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang yang berkabung. Tugas pelayanan itania hodi halus saidang, hodi fosai novidade diak, né? Isaías hakerik dene. Iha Lucas, Jesus repete fila fali, buat nebe makania le, iha Isaías. Ini tugas, nia halu no ita na beke tuirnia ita mos halo kata bahira how dehan oheng bahira maroma kni espiritu ya ita hetan saida força ita hetan kebit husinai maroma tahun nait hare ngai Jesus nia dia fuang Lukas 4:18 ayat 19 sampai 19 roh Tuhan ada padaku oleh sebab itu ia mengurapi aku nia unzi hau maroma kni espiritu ia hau nia unzi hau hodi fosai novidade dia menyampaikan kabar baik. Depois kepada orang-orang miskin, menepeki kiat kepada mereka, ya. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan. Koresai buat nepeki sekesi hela ema, espiritu naku nepeki ema. Itabahu di halo rasang hudi dunisai. Amin. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Tawanan hatene menebeke dadur hela. Menebeke dadur hela. Italah dehan kata kami helo da bas nia la tame comarca prisão. Mas nia espírito a buat mundo nia que se mete em hela nia. Então ita bahal saida halu oração hodi membebaskan. Menebeke hanesang nia la iha maroma. Maroma de la fokebit bania. Oh Maroma kini espírito lá menghiburnya. Maneha sur problema, continua. Tekanan iha jiwa. Ini a clamar, nessa tertekan. Ini espírito nessa lá saudável iha na maroma. Man kambek tekanan jiwa, bebek tam problema lá hotu. Nia bel moras jiwa. Sakit jiwa. Ita hare, parak lah halima rema lá au estrada, nebek tidak terurus. Karik sira sur problema, karik né sudah pasti. Então, situações dessa né, iha balu ni beke sidau grave lá a estrada, balu ia ser uma hela, balu simu pedido, maroma knyata ia né, apresentador sira, simu pedido mais haloração lá ida né, haloração né espírito na kukung, babeu, ida né, na beke dalam keadaan tawanan, ya, na beke dalam keadaan tawanan, que se hela. Então, bahira maroma kni espírito iha ita, kebit mai iha ita, hodiba membebaskan. Iha maluk sida seluk usa doa pelepasan. Melepaskan idane. Então itania tugas makane. Melayani emas seluk. Ita haluba emas seluk mas ita haluba nai maroma. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta. Dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat. Tuhan telah datang. Kode fosai kata tempo maroma kenia graça.
La clear tan na maiona. Ita la bel husi tinha maluk sira dalam keadaan tawanan, la conhece na maroma, bahira nai mai fila fali sira hela. Ita la bel halu hanisane. Ita tem que menyampaikan kabar keselamatan basira. Espírito maroma knia foma ita. Hodi ba melayani ema nebeke kiak, hanes maroma knia fuandehan. Ema nebeke terus, ema nebeke iha kumarka, ema nebeke fuankane rahun tambah, fuankane rahun ni buat barak tambah karik dalam rumah, problema melarang nia. Relacionamento nebeke ladung saudável ona, la iha setia ona, baru mosu fuan rahun. Situações idane ho ema barak densne pere curhat ka idane tambah sira precisa. Ema nebe que fuan rahun nessa né, ita precisa ajuda. Ema nebe que moras, pernah kelai ita hetang moras depois ita huso oração ba, ita nia mentor, pernah? Povo sira hasur moras, pernah huso oração ihane quinta idane. Então ita nia pelayanan, halu idane, halu oração. Hau irmão do sira quase lorong-lorong. Hau nia mensagem WhatsApp ka messenger ka mau oração lá, oração lá, oração lá. Lá falta lorong-lorong. Sempre ia buat idane. Husu pedido oração. Hau atene kata kema barak hasuru situações susah. Então, ita tem que halu idane. Melayani é maseluk. Ita halu det oração ba é maseluk, né? Ita melayani. Ita los melayani det nia, mas ita melayani ita nia sang raja. Amen. Ita servi ajuda é maseluk. É manabeke kebit like. Hau la dehan kiak ya. Manabeke kebit like, la iha buat barak. Manabeke iha buat barak, bela ajuda. Ne ita melayani. La os ita halu ba mas ita halu banai maroma. Maroma fotugas mahia ita. Ita lori liberdade ba ema. Liberdade ne também ita hetang husina Jesus ita tem que lori ba ema. No lori na Jesus ori fo conhece ba ema. Kata ba hirita iha na Jesus maroma fo dame mai ita. Tambah Jesus makaliurai dame. Nia iha ita. Tanune mandou bensira. Label husik nai Jesus. Kategori segundo saida. Melayani ba ema. Ema seluk. Ita nia malu cristão. La os cristãos ita melayani ba ema. Ita halu idane. Ita halu ba nai maroma. Kategori terceiro nia ita melayani ih larang. Idane la os ema hotu mas ema sirnebe maroma nya atan sira hili. O nebe que iha hauladehan talento sida maluk balun sene então amila ya talento ne insa nebe que hanesan bele halu hetan kanar hetan tugas nia bele halu dala barak liu ita abandona los kalai hau husu ba irmão sira nebe que rola parte pelayan hene dala barak tanto husu culto feto pasti terbaik kan tanto husu culto jovens terbaik kan líder jovens sira o ensaio iminia obreiro sira nebe que servi na Roma mai halo hodia. How ita nebe que culto aman sira agora iha ona. How ita nebe culto geral, culto domingo. Será que ita halo tuir? Simu responsabilidade ita halo tuir galai. Iha mo balu hensene how halo. Ba culto jovens halo kui halo ida. So for how iha culto domingo ne ma halo. Ia ema balu hakar halu hili. Maroma kenilifon yang kata setia dalam perkara kecil, maka ia akan setia dalam perkara yang besar. Halu husi buat kik, buat nebeke ema lahare. Hal biasa kuli dane. Kalau kita pel umalarang idane, ne ema barak lahare. Masih kita setia. Bahkan kita setia dalam hal seperti ini. Maroma se halu ita. Amin tetang. Amin tentang itanya kenal. Amin tentang itania. Prosesso pelayanan pela saitang next level. Tanu ne tambah iha balu melayani iha igreja larang sira halo kategoria. Se for hal culto feto, ladum feto barak ida, lalika ida, lako ida, ladum wow. For hal culto domingo karik dia. Pari iha barak, ema hare. Los kala iha balu hansane, culto jovens mos. Liderança jovens halo skala, lako taruh perhatikan ida. Ida ne haulos dada aling sirinya tilung mai be hanes mau ida aling ida hakar kuliah setia dalam perkara kecil unenya setia mai ita perkara-perkara na be kebot tanune melayani iha larang ita tem que simu responsabilidade dalam rumah ita simu tona narang iha skala mas ita lau bafatin selo
La halo ho responsabilidade. Ita la foi importância. Ita anula tiha. Ita la kui halo ho responsabilidade. Ida ne halo maroma kak solok. Halo? Halo maroma kak solok. Lai. Dalam rumah ita mementingkan itanya egois. Agora ne. Sábado lo crai, culto feito isso sigba. How hetan convite o minha colega para casamento. Eita hili be. Dilemático. Husigba. How la lica servir. Iha culto feito ka iha culto jovens tambahau iha. Festa ida. Hoa minha colega. Ida ne ita utamakan maroma ka ita egois. Ita egois. Egois ne laos fuang Espírito Santo nia. Mahanesa ne renu lehan la pertensi bania. Roni diak ne memang todang keras. Mas maromak ni telefon ne beke fosai husi altar. Ida ne hodi hadiah ita. Menegur ita. Hodi ita pari ita halu dia kliu ba ita ni liurai hoto ni liurai. Kita haluha buat hoto ne beke ita halu. Selori resultado. Sei ta halu dia. Resultado dia mai ita. Sei ta halu hola fuang larang tomak mura-mura lakui halu. Ne lori resultado la dia mai ita. Amen, irmão do vencida. Dan hal-halu dia banai maroma. Haleluya. Tanu ne ita melayani iha igreja larang. Iha ema tertentu. Nebe maka melayani tidak semua. Iha tempo ulu, tempo profeta Moisés. Ema nebe que tugas iha baik Allah. Laos ema hotu-hotu. Dipilih secara khusus. Hanya suku Levi. Compreende ya? Hanya suku Levi. Sida maka hetang kenar husi na maroma, hodi melayani iha larang. Iha agora tempo ita hotu-hotu hetang, mas laos hetang, nema kaudean kata ada orang-orang tertentu. Ema sida. Ema nabe que toca la hatene, tidak mungkin ita tem que tahu nia toca. Necessário insa. Los kalai? Halo? Hawaruka aling lita mai toca gitar, nia la hatene ida. Então, hen lai aprende lai, hatene tiha lai maka naran tama iha skala. Então labele halu generaliza kabut toto tenganesa. Ia ema balu nebe que ia kenar hodi heta ne halu. Então melayani na maromak ia larang ia orang tertentu yang sudah dipilih dipercayakan maksudnya dipercayakan oleh gembala halu. Ketika kita dipercayakan oleh gembala maromak nia atang fo firma ita nes terus saja maromak fo firma ita. Amin. Tambah maromak nia atang tambah pastor sida maromak nia atang. Maromak lah haruka husi lalehan. Lah hakila husi lalehan. Niko abang toka. Lah iha. Nia li husi se. Pastor sida. Pastor sida iha. Laos matenik makas mas sida conhecimento basida nia povo sida. Ida nebe maka beres sai dan beke maka sidau. Ida beke sidau aprende tang para hodi bele melayani na maroma. Itu melayani iha larang tidak semua. Mas be ita mai iha na fating hodi rona na maroma knilia fua, melayani itania liurai. E obreiro sira hodi servir povo sira. Pastor sira hodi servir povo e mos servir mos. Ia fating nebe maka tidak semua harus mengambil tugas hodi hal. Então ida honi nia kenar. Simu kenar nebe ke itania maroma knia atam foma ita ho responsabilidade. Maromak memperhitungkan segala-galanya. Nia saya husi tinha responsabilidade. Ita retam tugas ita lah halo. Hau kanu hare jovem sida, nia dirige maka nia lamai dirige, hau nia fuang ne, hau sinto insane, hau nia alin sane hau dalam rumah, hau dada nia tilum kasaida. Fo valor babuat nebe maka ita nia liderança fo. Dalam rumah abin sira ladung fo valor ba ibni liderança. Feto nia. Dalam rumah jovem sira ladung fo valor ba ita nia liderança nia cek ne saida bahau. Ini jovem sana sahau, pafirnya harus saida. Hau firit maka pastor Z, pastor Elnai. Idane hanoing idane la los. Setiap emane peke hetang responsabilidade, maroma unzinia. Amen. Maroma unzinia, usania, mau tidak mau itu tem que halu tuir. So announcer que ita hetang susar bot kenari dan la bele ona então ita bele husi. Mas quando bahiri ita so ita funu hasurdit makan matan dukur ita bele menang. Ita tem que halu idane.
Halo ho responsabilidade. Hau hatene tala hira maka itanya leader skala ne sira tristi ba hira sira tau narang, mas ita lah hamri kihane, ita lah halo. Los kala. Hau la husu kultu geral tambal bina laya. Nia ho nia kabing, agora istri iha maliana. Hau hustok ba leader feto sira beka halo skala. Tau tiha minha nara emela musmai sintiu isa. Triste. Jack. Ita halo ba jovem sira, ita tau sira minha nara, depois sira muda tun sai. Ita sintiu isa. Triste. Hanesan la iha apa namanya? Responsabilidade. Lá foi valor. Alin sira, inan sira, jovem sira. Ita hoto. Ita tem que tuir, cumprir, kenar na kita iha. Fila fale, melayani na Roma, ida ne ontrapot. Melayani na Roma, ida ne privilégio. Melayani Tuhan itu suatu kehormatan. Karena kita tidak melayani orang. Melayani Tuhan segala Tuhan. Raja segala raja. Haleluya. Tahu, maromak bolu ita. Hodi halo. Iya ema barak hanisane. Maromak bolu. Lorong ida hau hetang visita narang Ibu Dewi Abraham. Husi Jakarta. Mai visita iha rádio. Rádio voz ambil hal programa hamutu. Ini conta ini sasing. Ini conta ba ema hot. Ouvinte sira. Nia pastora ida. Nia gembala sidang iha Jakarta hawaluha nia igreja narang saida. Mas bem, nia iha nia aling. Nia sempre encoraja nia aling melayani na Roma. Tempo nia se tur iha banku SMA. Melayani na Roma. Nia aling den saida. Hen lai. Hau balai universidade. Maka hau melayani na Roma. Mas nia bing nena fating aling melayani, ajuda bing melayani na Roma. Tambah nia bing hare kata nia iha kapasidade, nia buat nia parak nia bek nia iha, nia toka hatene nia canta hatene, mas nia dehan kata hen lai. Nia bing dehan. Nia dehan kata hen lai. Tama universidade, nia bing dehan fali ta universidade ona, urbeheri hesamai ta agora dehan universidade, mas kita agora universidade bing hen lai. Hau fokus lai hau nia. Sekolah, estudo universidade. Toia na ba, nia bing existe nia. Nia bing ne pastora, com certeza maroma karuka. E tal essa mania nessa bing hen lai, escola hot dia lai. Hau tama serviço maka hau melayani. Nia bing dehan no serviço no sibukona. Tama serviço nia bing melayani na maroma. Hau nia ali maroma fo o talento melayani na maroma. E nia dehan bing hen lai, hau feriado cuti lai. Alasan, selalu alasan. Lorong ini nia hetang kecelakaan. Kecelakaan. I nia tula nia pa. I nia pa dia, mas nia maka atlos. Então tama em hospital. E iha tempo no nia visita, nia bem visita nia. Foi coragem ba nia, mas nia terlambat ona. 5 minutos hira det pauna. Ida ne kesempatan ita sai moris, ita belhalo mas ita tunda. Hanesa ne, situações hanesa ne. Então ita ne beka hetan dipercaya untuk melayani. Melayanilah sang raja. Melayani hofuang larang toma. Iha baru maromak bolu, ita melayani lakoi. Melayani lakoi. Maromak fo tamba nia fear ita bel halu ida ne. Ita lakoi, maromak bolu ita halu ita lakoi. Maromak bolu ita halu. Lorong ide ita labelona ita toba na kaman ya leteng. La ola dia kona. Nia começa a lora sa maromak hau makane. Fokura hau depois hau bahalu. Bolu hau bahalu ita bot nia obra. Maromak nensene. Hau mai bolu all la os bahalu maromak nia obra. Bolu all fila fale. Fila fale. Fila fale banai maroma. Hau bolu all fila fale. O seres tanggung jawab, presta conta. Hau saja maka hau foi mundo la halu, au fila fale mai presta conta hau nia oi. Então, alin sira. Inan sira. Povo nai maromak nia. Halu servi nai maroma. Tala servi ba ema. Ita servi ba ita nia liurai hotu nia liurai. Tanu nai servi ho larang toma. Tunaikan tugas pelayananmu. Sekali kita ahanesan simu responsabilidade halu, tunaikan itu. Tunaikan hatene ya. Adung hatene. Halu idane. Selesaikan idane. Saya mak maromak foba ita halu selesaikan. Jangan kerja setengah-setengah. Label serviço ho separuh det, la oso ho fuang larang toma. Ho itania fuang soring det. Mas ita tunaikan kata menyelesaikan tugas tanggung jawab.
Responsabilidade bagi kita simu. Halu hofuang laran tomak banai maroma. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Ne irmão sirahare iha 2 Timotius. 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Hau hakara kimi bel hare idane. Dan hodi korazang ita ne beke hetang kenar. Hodi melayani nai maroma. 2 Timotius pasal 4 ayat 5 hetang on amen. Amen. Hau hakara kita hututu bel leho makaas. Ida rua tolu. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sekali lagi dan. 1, 2, 3. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sekali lagi. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Harai ba unia kolega, kolia lefoin dane. Harai ba tenia kolega sira. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Coragem bania. Maromak fo firma ita halu idane. Label halu ho separuh. Tunaikan artinya menyelesaikan tugas nabe maromak fo mai ita. Halu ho dia. Buat hotu nabe makita halu tidak sia-sia. Resultado se ia. Maromak ni defo atu baramata mai tahamri. Versículo sidane bahira ema melayani na maromak ho tebes. Nia maromak sebulunya tama. Hola party ihan nia meja. Hodi hak solok hamutu kohonia ihan inia fating. Sei bahira maromak fo ita tugas hodi halu ihan mundu idane. Bahira nia mai fila fali nia seluri ita tama hamutu kohonia. Akan bersuka bersama Tuhan ita nia maroma. Ita leha mutu ihan maromak nia lia fua. Matius 25 ayat 21. Prepare musika. Hidup ini adalah kesempatan. Maka Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Maroma hakara ita ninya atang servidor sira diak no fiel bania to lorong maranata. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tama dan enjoy hamutu kohau unia nai unia Salvador. Resultado bahirita servi nai maroma ko tebes. Maroma prepara upah terbesar ba ita. Maroma prepara ba ema de beke halu hodia. Halo responsabilidade melayani na maromak fosa evangelho kategori pertama, melayani ema selo kanes maromak haruka kategori kedua, melayani igreja larang kategori ketiga. Ema na beke halo responsabilidade. Resultado dia maromak sefobania upah yang besar. Sekuliah kona besar berarti ada sedang, ada kecil, ada sedang, ada besar. Mas maromak ni dia fuan dia kata upah yang besar. So ema na beke hetang upah nia bele tama nia bele hetang upah husina maroma. Mas ema na beke la hetang upah nia ihliu. Nia la hola party nia patrão. Nia la hola party nia maroma. Então nia fating la osi halayan. Ia inferno. Mas be ema na beke halo hotebes. Nia patrão se haruka tama. Nia na maroma se haruka tama. Hamutu hak solo hamutu konia. Ema na beke halo hotebes tebes. Matius 5 ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kita. Upahmu besar. Maromak sefo ita. Selu tenia kole. Tanune buat hotu nebe kita halu yang mudah tidak sia-sia. Servi mana maromak hotebes. Upahmu akan besar. Servi na maromak hotebes resultado. Osetama turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Osetama hak solok hamutu. Ho ita niya nai. May tahalor sa. Ay maroma kami agradece tabot niya liafuan. Tabot niya liafuan. Todang makaas may ame. Haluring ame haray kang huli simu. Haluring ame haray kang huli bele. Simu responsabilidade dene halu ba itabot ho fuang larang toma. Kami husu itabot. Ami la mampu husi tabot ni espiritu tabot niya kebit mampukan ami ho di melayani itabot halo rasa husi tabot amit mai saderi itabot nai
Ajuda kami na fatin. Ajuda kami na fatin. Karik durante ne ami la irresponsabilidade. Ami hetan tugas mas ami la halu ho dia. Da der sign ne ami mai hitabot hodi hus na maroma fo perdão ami. Pau breiro sira, ba im ne beke hetan tugas sekari kita la halu di dia. Ho haraikan hus na maroma minha perdão mai ita. Ho haraikan hus na maroma fo força filafali ita para ita belaha. Menunaikan itania tugas ho dia. Label fuantos. Label pronta kasuru na maroma, label pronta kasuru itania líder. Haraikan na maroma, haraikan mos baem por estimo responsabilidade servir na maroma. Haleluya. Maroma bel halu serviço mesa. Maroma bel halu. Mai be maroma kakar usa ita. Maroma kakara usa ita sai ninia mitra hodi servi para maroma. Sai ita lakoi na maroma kfo ba masilo. Mas sai ita hakara dihan amen. Sai ita hakara dihan amen. Sai ita hakara dihan hau makne. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kami akan melayani tebot naik. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Dalai datang hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Kita canta baitaniaan, kita canta baitania kolega. Ha força itaniaan, ha força itania kolega. Kau di melayani na maroma, na fati. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, aku mau melayani Engkau. Bila saatnya nanti ku tak Berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, Pakailah kanta hoy tenio fuang laran tomak, surrender entrega tomak pada maroma. Kata kita na maroma kini masih kuat. instrumento alat untuk dipakai memberitakan kebenaran, melayani Tuhan, melayani Ema, servir na maroma fuang tomak.